Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabingelela kubabukeli benu, ngibingelele nakubaholi bami bonke, ngibingelele nje nomphakathi wase-South Africa wonke okokuqala kuwumsebenzi wayo yonke indoda. Umsebenzi wokuqala nje womuntu wesilisa ukuthi anakekele izwe lakubo, uqala ngokunakekela igceke lakubo, anakekele isigodi sakubo, anakekele umphakathi wonke wakubo, agcine senakekela nezwe lonke. Uma ngabe wonke-ke amadoda emagcekeni emakubo enganakekela amagceke, izwe lingayilungela. So-ke sizama ukubuyisa lokho nokukhumbuza insizwa lokho ukuthi hhayi, impilo akukhona konke lokhu okwenzakalayo, akukhona konke lokhu abantu abakujabulelayo ukudansa, ukuphuza utshwala, abanye baze bengondli ney'ngane zabo ngemali abayisebenzayo beyophuza utshwala bedansa bechitha isikhathi. Kodwa impilo ngokunakekela izwe liqala ngokunakekelwa ngokuthi umuntu aqale ngokunakekela igceke lakubo. Yilokho-ke sizama ukufundisa abantu, nanokuthi-ke laba abantu bokufika vele bafike la e-South Africa ngendlela engekho emthethweni. So-ke asikwazi-ke ukuthi uma ngabe sikhuluma nabo sibacela ukuthi abahambe bese kuthiwa khona umthetho esiwuphulayo ngoba bawukwephulwa komthetho bona nje umuntu isiqu sakhe ewonke. So-ke kufanele ukuthi masikhuluma nabo sikhulume nabo ngendlela ezokwenza ukuthi bezwe ukuthi thina singamadoda la e-South Africa, futhi njengoba singamadoda ase-South Africa umsebenzi wethu wokuqala omkhulu ukuvikela izwe. Hayi, siyasekwa kakhulu nabo abantu bokufika futhi phela bebebona ukuthamba komthetho nje e-South Africa, hayi ukuthi ngoba bengazi ukuthi akukho emthethweni kuba khona kwabo la. So-ke kuba khona lokho nje ukuthi umuntu uma engabe engakaboni kahle ukuthi ngempela kwenziwani aphendule, kodwa nje abantu base-South Africa bonke bayaseseka futhi sifisa okukhulu ukubonga kubantu bakithi, nabanye bake bephosa ngisho 100 rand ngoba phela umsebenzi ofuna imali enkulu lo, umsebenzi odinga ukuthi siconsulte nabameli sibakhokhele besifundisa ngomthetho ukuthi nakho ufune sikhulume masikhuluma nomuntu okufika. So akusiyo nje into lesiyenza ehlathini, into esiyenza sizokwehla nje manje siye emakhosini, siyocela emakhosini ukuthi lapha bese bebekwe khona ey'ndaweni siyazi ukuthi iy'nduna zamakhosi zihamba nje ziyobakhonzela enkosini, kodwa lokhu thina sesikubheka kubo manje abengakaze sikubheke iy'nduna. Bese kuthi laba-ke okuyibona ababukela iy'mali kulaba bantu, hhayi lokho akunankinga. Uma uyintshontshela uwumuntu usumntshontsha, kodwa uma ngabe sefikile phela umnikazi wento ethi hhayi musa ukuganga, kuye kufanele ukuthi uhloniphe. So sicela ukuthi abantu base-South Africa kungabi bikho umuntu ozovikela abantu bokufika uma sikhuluma nabo singalwi nabo singabalimazi, ebese yena uyabavikela ngoba nakho khona imali ayithola kuyo. Ubeganga uma emukela imali kubo, sesifikile-ke thina abanikazi begceke sithi hhayi lokho akulungile, ngakho sicela kuhlonipheke lokho. Lolu daba selusemakhosini luzokhulunywa nje maduze. Ngicela ukuthi singaphawuli ngalo kakhulu, kodwa ngaphendula ngalokho engaphendula ngakho ngizamile kukho kunjengoba ngangikusho. Angizukutshintsha ndawo futhi ngasekhuluma. Iy'nsizwa azibe zinsizwa, insizwa into yokuqala ezivikelayo, umuntu oyinsizwa nje okokuqala umuntu amvikelayo udade wabo, umuntu wokuqala amvikelayo udade wabo egcekeni, okwesibili avikele iy'ngane zakwabo, okwesithathu anakekele nje indawo yakubo. Sicela sibe zinsizwa, uma sihlangana sizokwakhisana isibindi, sizofundisana ukuba nesibindi ngoba ukwesaba kuyimvelo, isibindi siyakhiwa. Sithokoza kakhulu Sibonga isikhathi sakho wasipasa. Ngiyathokoza.